Oh, samolo destly ani tringe nambusula ni Instagram gi nanglo langan so story di mi shimbala khandes kyubeche ko yume. Oh, dinge nambusula chiktu yi. Kais nangan so Instagram nanglo story mangbu shaworo. Ani thadro mangbu jige ani story nanglo la ni nyintung de mangbu shayung di dusyang phatsu kyubeche la dis haku mindus la ni yang dis kejeti ro chezani ni nambusula chik tring Instagram gi nanglo la ni story di mi shimbala kyube khandiche ko yume. Tigola ngi danda nyendong tundung jingi nambusula de yi thangbo kharche wala na thangbo Instagram nanglo la chuirwa. Instagram nanglo la chuisawa nan kirangi ani Doingi Instagram de dusha ungre chezani doingi Instagram de dusha wadan kirangi story digon la share che mi shimbala share che yorwela na any story mi shimbala share che yomare kaisna kirangi parki gang la story shargi mare delarwa chezan shargi meza any kirangi story di mi shimbala share che yomare khare che gorela na kirangi story di khawala ragre labaina ani wala kirangi parchtua ye chogi ani sula kirangi pargishtua tigal nem baina ani kirangi story di tigal la ta yore en diga thambo tigal la nemro dus nem badang kharle girila na kirangi profile kan la juyungre kirangi profile de khandes re labaina en thambo kirangi min yo jodani kirang khare gare chigi me kirangi khajang khandesha me chasang dostu ngure di mase en kirangi nindung khare gare lu yo me chasang do share ngure chesan di kangla en kirangi par yo jostwa par yo jodi gangla en gogo kaostwa di khare la me kirangi story di dinang la juri yore story di kisi kirangi sabalu yo na ani marta chagre kisi kirangi story di lune chuzi khashi chiyu na in marta chag mare rwa tadi story di kirangi share gi chido kharche golana refresh khane che golana kirangi Instagram gi gangla shaji dus ma theng gore rwa ma thing di pagi korash che do mo dus kora ja chugre refresh che bai na ani kirangi Instagram di ni story di changma update chugore chezani update che sabi chela tux refresh che sabe chela ani kesi kirangi Instagram nanglo la ani story sabalu na kirangi parki sula ani kogo marta chi chai mure kisi sabalu me na marta chai mare chesan tanda kogo kaush twa odi kharer labane kirangi story re di chela ani kirangi pargang la dos nem badang kharli la na kirangi de story mangbo lu dwa di changma shay mure di chusi chupsing lu dwa changma du shay mure dos ani story kangla rede chin dos nem darwa ani kirangi kharagar lu yeme changma shangode chasang shangode susu la ni gubeche me chasang shangode shangdo chezang ani tadi shar chawada yangya kirangi par kangla nem da nem chawe chela ani kirangi kisi story di mishibala share che na harche gulla na ani kirangi story gi wala ani yigi ani more to use to the more to you on memory tus name badang ani delete story highlight story save add mention edit AI label boost story setting turn off commenting le mangusli do dina ne nganju khar name gorla na shivad name gore add mention la sto add mention the name badang ani de ming mangbo ji shay mo ti do ming mangbo ji shang re tadi ming mangbo di shar yung di ani ngi gidna story di mi issues la ni share che sabre ro mi issue la share che sabre na ani mi shimbala share che de min duro ani namsul kisi issue kan share che ba na ni chikta daro bana som chigi gidna shabush to tigala ni dus sula de more la nem badani add mention la nem di ani de ni da ni sto ta ni jab shwa o di ni khala na di mola ni share che zare che zai ni namsul ni den chu di yanga mi shin ba e chi ro tenzang la e chi ro ani mola e chi ani mola e chi dos e chi sawadang kharchi na kisi ni mi ni shu e chi mena andi kunusum roshairwa oh yeah they mention users in your story dosarda tadi dochai me khanisa kul na di story di close chesavijla dinang la thungire vela na ta doy me di ha gure na ha ku mare ta khaw dogure rangja di khangba gi ta yu jistwa di lagwa gi kirangi yon chola ni khangba ta yu jistwa wala digang la nem gure
tingala name so jela ni krangi messenger kangla dogor messenger kangla dodi internet de net na tang just to di to share de you mention in your story la do de dochar de mola dochar hey de mola dochar chezang di sum dochar so du shine ni krangi ni story di in mission bala ni gyube shegure shishui o du shine ni krangi story zo any mission bala ani gyube shegure ini gyube chetang di tendere chezani o du shine ni krangi story di zo ani mission bala ini gyube chetang di du sha di re shishui oya namuso ani kisi hama ko adli yoba na ani odi this ha ko chitu ni shubai ani kisi namuso yang tablam shimbad de singi na ani chipha chu she chidarwa an samwa ha ko dure an chizani this yang to be suwa ye an samlo chima je yong